Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Rab-rabi nga ungot ka lang ungay. Kasano ajak agungay, no binantayam kumajay manok, saan ko maakapikan asukar ti sidaan taita? Dahil talaki manukin ti pambantaya ka. Iso lang magkumakit ti naramid mo. Katsi ka kuman atin ang bantay. Na nagmalmalam ka mga daditarwar. Nakichischismis lang mo tinararamid mo. Makapawan ganas, imbes ang naimas kumamit ti sidaan. Sino nga tayo? Tinangtakaw di manaw. Enteng, saan ka pa'y anabsog? Kita mamang mga anak pa lang. Itay kami pa'y ating makder kin ni Kwarog dito'y panganan. Angam si ka, mangmangan ka pa'y laan. Ay, mabisi na ka, Rod. Ay, huston, saan kan tumanan ang makatakder? Di mo alam ti panganak ah. Ay, sumardeng ka nga rudan, ta delikado. Ay, kaya't ko pa'y. Ay, inibus mo pa'y dahi ta sidaan. Imbag kumamot no tarakan mo dahi ta. Kanto tarakan ni Kwarog. Sigurado ka at tarakan ni Kwarog dahi ta? Apay ko mga dua-dua akngay. Ay, namin alimmabasak ijay balay ni Kwarog. Ngam awan oray may sa apiak amakitak. Mabain na nga agpakitakan ka. Si Kamot. Ay, kayat mo ta ikalkagkukan ka na ito kalubti kaldero. Ay. Ay na, nakapuot kan iti mabain amanok. Pare, hanggang sa birbiro ka mamanok yun. Bareng mabirukak pa yung mapukpukaw ang manok may paray. Awan dito paraangan mi. Saan mo abirukin dito? Ay di ka lang mumut a paray. Nungay nayaw awan. Awan dito kunak na. Unay mo daytan paray. Tauray la dua. Dayta ingat mo. Kastuyak nga agingat no naimas ti sindak. Ay, manok ko naman. Naimasmut ko mati sindami ka nituyang ka. No sana napukaw yung manok may. Amumutin ni Kwaraw. Alis to nga agdiskarti iti si Dan. Manok ko naman. Ay, talaga nalaing dayjay nga kaanak. Apay, anya ti aramida ni Badong Mau, maray. Imbaon ko abirukan na jay mapukpukaw ang manok may maray. Isu matlagayam asiripon na amin aparaangan. Wala, imbagak akitaan na anaimbag no nayaw awan jay manok may. Adang amin ka ti agal-ala iti manok diti barangay tayaw. Pudno day tamaray. Apay, saan nga tangaam mo ni Kapitan dayta? Alis to lang nga agsida ni Kapitan. Uray ibagak nga da mapukpukaw ang manok. Saan na nga ikan kanaw? Kita man ni Badong kumari na napanmutin di tabalay ni Kwarog. Ay naawan makita na ang manok dita. Awan to pa'y may sang tarakon ni Kwarog ang manok. Muna ayaw mo ti agtarakon dayta. Kano sa daut, agsida ati paglaingan na. Hey, abay, tatabataong. Kita mumlatan ah. Ay ayabak di manaw. Manaw? Mang saksakuro kay ti manaw. Wala, adamo lang saksakaruam ang manaw, Kwarab. Ado inaldaw ko naman. Kasano ako nam nga daw. Kahit awan mo makita ka manok dito parangan ti balay maw. Manok ti karuba, tatabataong. Kasta gayam. Kahit no mapukpukaw yung manok mi asidaan mi kumaitirabi ay. Ha? Ang mga noy sumot ng tinasakuruam nga ibagbagan. Ha? Ay, saan tatabataong? Hangam, kasano ay ti tarawak di manok yaw? Kasyay. Ha? Ay, saan yung arud ang manok day jay Ha? Masigurado ka saan? Tatitaraok jay manok anaalak kat kastawi. Kakakakaraok! Oh, sa balay, saan ka day? Anya. Nabirukan jay manok, badaong. Ay, saan nga rod? Tila nakadandanunak. Yalatan na perukan. Sindadan aday jay. Isuday tatag parpari na kanyak tuyang. Nagawan kat akong sinsyan dagita nga agsida iti saan damot at arakon.
Biniro ko di tagabalbalayan. Mawanlat ta. In-report mo kuman akin ni Kapitan. Ay, awan mo la Serbina. Uray mai-report mo kinkwa niya. Tapno ba unon na dagiti tanod na nga grunda? May samo day ta akwarog akaanakan na. Agasam tagtiliw ka na iti manaw. Uray saan namot atarakay. Sana si Dain. Ay katuwa niya. Anya pa yun nga. Ha? Awan babainda. Aguray ka. Manok kanukay ti sinda da pare inting iti kalman. Ha? Ay, agpampanunot akon, badong. Anya ti pampanunutan. Ang mga no agpadpada ta iti pampanunutin ah. Agpadata nga ta. Ay kit ibagam ah. No niya day ta pampanunutan. Sindadan nga aguli tagjay manok ta. Nah. Agpadpada talaki din iti pampanunutan ay. Kasta may iti pampanunutan. Ingka kidi ikulong jay may sa akakaisuna na bati amanaw. Si dain taki dain. Ta mga numapukaw tumanay. Ay madamdaman na. Ingka pa'y ikulong. Ala, ingka. Huwag ka day. Madamdaman labi ay. Tay turog ko man ay. Ay na, makapaturog mo ti pudot ti panaway. Ay, Aw, antay. Apa nakapanimid ni Uncle Kaw? Di mo kasarsarita, Kwarog. Saan anapintas ti aldaw na ita? Apay nga, main? Ay, kasla saan mo akabisado ti ugali na. Kasta na no saan anaimas ti sidaan. Apay, saan anaimas ti sidaan ita? Nateng ta isulaang matiadda. Amok namin ti kayat ni Uncle sidaan. Iso mapanak ag tilayo. Pagtiliwam, Di talang. Sagay, ag subliak to antay. Isaganam di pagangaran. Dayta ati kaanakan. na. Kala at anaragsakan ka idinakita masumungad ni Kwarog nga daawit na amanog. Dagayam si Dain. Kita kat agi sa makun. Ah, Na, darasam ti umasidag, Kwarog. At damag-damagakan ka. Ay, di ka pa'y lagdamag-damag. Ay, damagak laang. No nangalaan na itiday ta amanok, abit-bit na. Badong! ayunay kami tay. Makapakigto mo na itabugkaw mo, Mike. Kunak nun napangungut akon. Bumangon ka dita. Tamapan mo kita ang gemanaw. Ay, huwag gayam. Diyan magayam na ikulungan. Ha? Awanan ti sidaan ta. Mapay nga awanay. Napukaw na. Sindante sa balay. Ay, sana na nasaya dahi ito yung mapaspasamak to yan. Makaungot ako na talaga. Eh, pare. Madaman na pandangan mi nga umay ka mang disturbaw. Makaungot agaya mo, paray. Ay, da. Hanya tisid-siday niya. Ay, naimas Kano karniti manok. Na. Integ ni Kwarog. Napukawan kami manin iti manok, paray. Ay, naminduan Ay. Kahit amam, ti marikrik na, paray. Anya. Manok may, dahi tasid-siday niya. Niyate kong kunam dita. Di ka pa yagdamag mo no nangalaan ni Kwarog dahi tayaw awid na asid-siday niya. Sida kalangan na sida. Ay, damagag tuman nga agpaiso. Jak amo kay. Ay, mabiit lang hun. Agpudno ka, Kwarog. No pangalalaam ka dagiti manok nga ipaspasidam kada kami kani uncle mo. Ijay, antay. Sa dino nga ijay. Ijay ni aw. Na, balay mat da pari badong dayta ito tudom. Kasanumot nga, main. Nakawara dagiti manok da. Di tiniliw kaon. Kaslabasol pa'y dagiti manok. Una, apay nga minasandang aglemang. Na, ay, Ikulong da ko mga min wen nga rod Bye-bye andamot nga min nakawara. Ang nakawalang man wenno saan ti manok. Saan amabalin basta tiliwen latan. Ta saan mo mat nga rod atarakan. Ay, tapno ammom. Berbero kan ni pari badong ti manok na. Ay, isumot gaya man dagjay inluto tayo. Ibagayo akin ni tata ba daw? Ta saan na abay-bayan nga kaiwara dagiti manok da? Apay, Maray,
Pudno adi kwarog tinangala kadag iti manok yaw ang nagpukaw. Wan maray, isugayam ti sinsinda da maribanang. Day, nangag ko tinagan ko Na, kasla ka mo angin akilatlatan ang nagparang maribanang. Pagsarsarita ang daksamat. Una, takaraman kagayam ang nagsida kadagiti nagpukaw ang manukmay. Pudno aya maray. Mabainak nga rod. Isong agkid dawak iti dispensar, marituyang. Karaman pa yun ani kapitan. Ay katamin dan na. Wen. Sukatan mi day jay amanukyo, marituyang. Ay rumbang laang akas ti aramiden yaw, maray. Ang nagkukulbet damay. Na, aya. Nangruna jay maikadwa. Ay na, dandani na ipurwak ti pustisok ang nagsid Kat siyempre nabayag gayam at tinartarakan me. Inres-reserbabay, idisidahan me, awanag. Nya ngay, dinusam ni Kwaraw, pare. Amo mat a pinagmultak. Nagbayad mat kan ka iti ribo. Day talang, nagmulta, uston. Kita mga menu niya ti aramiden na. Ayan na. Day kayo. Anya aramidin na ditayan ti kanal. Aglilinis community service. No kasta, pasit ti dusa na dayta. Awin, tapno di mo ibaga agapot ta ka anak ka. Ket jak dusan. Kit kasano ka ngay mait, nagsida. Agmultak mo't Nay, napayakas la na tipingan day tapos tison pare. Nakulbet di manok yun. Nataengan nga usto. Dayta ti dusam. Na, Agsida kan to mga mintisan mo at arakain. ang lungali pa yun. Kasta pa lati ibagam. Kasi sidam dayta iti manok asaan mo mo't at arakain pare. Unak man nung nakaluto ka. Bana, Urayak nga ro dya iyag ni Kwarog asidaan. Tadito'y kanu amangan. ay. Ang mga numanok man ang pare badong ti isang peta. Tsak kaya tentyak sida. Nateng kanu tiyag na. Intex na kanya. Natengkan. Nateng, ken nateng. Pure nateng Katuan Ay, di kan agreklamo, inteng. Nasustansya tinateng asidaan. Nalinis akong jay kanal kagawad. Adun sapay ti ipaaramid na ken ka ni kapitan. Di mawatak lang arudan iti dispensar kini tata ba daw? Ay, kwarog, agtaraken kamot ngamin iti manok. Si daamkit din ti manok ti sabalay. Talaga nagtara ka na kaon. Ay, agtaraken tayo iti dingwan, tapno ada parchen asidaan, numakasid sida tayaw. Badaw, ayan na nga, hindi manok apartsyenta. Ay, damagan pa ilahin. Na awan mga minon ijay kulungan. Di mo manin binantayan. Ay, unay kan tuyang. Madanagan ka launa yan. Tiniliw da manon. Hingga ngamin kita ni di kusina Ingkulong ko ni di kaldero. Itay pa itay. Pinarte mo di manaw? Kato na. Si dain talangan tuyang. Itay pa nga gururay king ka. Intan mangan. Saan ka nga reklamaw? Sige nga raw. Ay, kastoy ti pagsayaatan na no adda taraken ta. Adda parchen ta no makasidsidata. Ay, kabaranggayan di ta kabildatan. Agtaraken iti dingwan tapno adda sidadaan asidaan. Asaan ket amang tiliw kayulatan iti diyo taraken. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay
asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warag, nakita mo, dahil ito'y baro asilpong ka. Damo tayo ka barbaro ang silpon mo, tataba daw. Kuna kun kahit saan ka mamatay, nga da baro asilpong ka. Ito na Ha? Nakakarton pa mate. Una, takabarbaraw. Lukata mo na, takitain ta. O nya, mamati ka na baro ti silpong ka. Jak mamatay, aging gasaan mo ang lukatan. Maguray ka, talo ka tak, tapno mamati ka. Ay, dapay tag-price na. Ay, katuwa na. Nangina na ito'y kwarag. O gasam nga, dahil presyo na. Ay, katsimbri nasurok a kwarta na ito'y kwarag. Anya ngay nga tatiar aramidan ni Marito yang di tabalayda. Kitaam ang amin, nay. Na. Anya ngay nga tadya ingat nga to na akit kitaan na. Itay ko pa'y anadlaw, Maray. Ay, jak amo, no, anya day, jay. Ne, nakita na ta ni Marito yang. Kat umayan dito ayan ta. Damagan taman, no, anya day, jay nga ingat nga to na. Ay, agyaman na kwarag Tatinulungan na anang iyon, da ito'y kabarbaraw asilpong ka. Di mo matngamin na mo ngayon. Imbag nga ron, tempakita king ka. Aw, amo maun no kasano nga iyon. Buwan kwarag, amukhaon. Aw, sa dino ngayon ti papanam? Hadda nga tan ni uncle mo, di ta balay da. Adda Ay, mapan ko man ipakita king kwa na da ito'y baro asilpon ka. Kukumaray! Apay Mare. Anya jay nakita mi nga ingat nga tom. Kaya't may ama-amuan. Ta, irikrikos mo matiji aglawlaw ti balayaw. Iso nga ron ngay mayak, tagpaisuro akman kada kayaw. Anya day ta nga ipasuro, Mare. Daytoy kagat-gatang abaro asilpon kaw. Ay, imbag ka man, ta nakagatang kay ti baro asil paun. Win nga rod. Siyak. Makisilsil po naklaang kan ni Enteng. Siya kat nabayagan dahi ti us-usar kasilpon kaw. Aglat-lati pa'y kaidin Asino kada kayo tinalaing agbasa? Diya maawatan dayto na itiks kanya. Ay, dua kami akan ni Marikwanang. Nalaing kami nga agbasa. Apay, aday pabasa, marituyang. Daytoy man silpong kaw. Diya mo mabasa daytoy na itiks kanya. Diyak mauawatan. Naglakalaang mati agbasa. Saan ka day, Marikwanang? Kawan. Ipabasam ka ni Maribanang, kabaulan na abasaan. Sige man nga rod maray. Basta man dayta naawat ko ang mensahe. Shortcut sa mga amin dayta. Wen day talagayam. Anya ti ko na. Aguray ka amaray, tapos basaan na pailaan. Nagrigat sabo nga awatan dayta. Maribanang, anya tinabasam. Kuna na ditoy. Awanan tilod mo. Masapol nga aglod kan. Naawata, marituyang. Kagagatang ko nga main kat sa anak pa'y anagloud. Kaglod kan adalakok alod. Ay, agpaludak man nga ron maray. Adto'y ti 5 pisos. Awan mo't 5 pesos alod ita. Igatang ko iti bagas mi da ito'y kwartak dito. Paglud mo, gaputa ka barbaro na ita silpon mo. Iso ang masapol, adakkel tilod mo. Kasjay. Wen. Iso ajak kayat ti gumatang iti baro asilpon. Takabuteng ko ti dakkel alod. Di nakama na dita numano tinaskan nga ilod ka. Kababaan ti sa nga gasot, maray. Anya! Ay, dakkel nga agpayso Agload kan, marituyang, no kayat mo nga usaron, day ta silpon mo. Mala, oray saan kami nga rude na mga kinibadong kaw. Basta makaload.
Parideng! Ah, Bukatam to ridaw mo paray, taday pakitak king ka. Ipakitak, na ito'y kabarbaro asilpon ko paray. ay umunag ka ta saan anak halak na itari daw. Paray. Itaam na ito'y kabarbaro asilpon ko Nangina da ito niya. Ay, kitwa na paray. Talaga ang nangina da ito paray. Touch screen ko naman. Ay nati kunap. Touch screen paray. Amam, no niya ti kunada at touch screen. Apay ko maadyak amaw. Apay, nyat pagarup mo kanyak aya. Ignorante. Kita manday ta screen chilpon maw. Ay, agore ka paray. Ang mga no narugit da ito iman. Narugit at sasawam. No binugwak. Antay. Kita ma. Kastoy gayam ti screen. Pindutak labas si tay screen na agsilawan adagaws. Automatic Oops. Nagmeta niya. Sana kas da ito cellphone na. Ay, di mo kita ang ti cellphone ko. Nagalutan mo titinangisit alasti ko paray. Nata uyawon na. Imbag ano, agandar pa ito paray. Kaya no isuti pang tawag ko kada kwarok. No ada ipaaramid ko kada kwada. Aya. Kunak ano saan na mabalin paray. Isuti usara pang message ko kada giti kakontak ko. No dito'y igid iti iuna. Sa di nung nga tama iti pagidipan. Diya mo nadamagin ka ni Kwarog no kasano nga idipan. Ay, Badang! Ay! Mabali na kun nga ag-text ka. Adalod kaun. Kaya mo, tateksan ka. ay madamdama ka nga text. Nagluto ka pa Mabisina kan. Ay, mabisin kan. Nagapamaya. Di tatersina ni Marikuan ng impabasak laang mo't kadagiti ko kumarik dyan naawat ko ateks. Sino tinag-text? Diya mo. Basta ti kunan na, agpaludak ka naun. Imbag mantad na nag-text king ka akas jay. Diya mo ano asinaw, nagpaludak ko na. Ay kating kagluto na. Ay, badong, awan mailutok a bagas. Apay awanan. Gimatang ka kumanay di tersina ni Marikuanan. Pinagload ko nga ro di ka kayso na kwarta. Anya. Kahit matay tangaro din itibiseng. Apay, awang kwartam dita. Amo mga inggatang ta iti sa gaysata asil punta. Banag! Gumatang ka man iti baro asilpon ko. Ay, agtal na ka man. Ginalot mo ti lastiko ti cellphone ko. Agkalaw-kalaw. Sige, gumatangak iti baro asilpon mo. Angam, agsida kamot iti asen nga inaldaw. Madi apay ngay akas ta? Di mo matgayam kayat. Iso nga ano sam nga ro, day tadaan asilpon mo. Saan laadaan ti cellphone ka? Nakadadaan. Ay, kita man day to'y sidaam. Wow. Kukod ko naman. Awan nga agpaiso ti baro asilpon mo. Ngam na imas mo't akanayon ti sidaam. Kayat kunday ta Ala, agtugaw ka nga rudan tamangantan. Wala. Ay sus, hinagimasain. Agbusog ang iti pirmi. Kaaduwag man ti mga. Apay manahin tataba daw. Ay, suruan nakman no kasano nga i-off dahil ito cellphone ko, Kwarag. Agsilpo-silpon ka? Di mo matamo no kasano nga i-on when no i-off. Saan ka kadi makaungay? Amo mo tilakayan. Mutoy ta silpon mo. Eh. Dahito iti off na. Ay, di tamo ilagay am igid. Jay on, isumot lang ti off na. Aya, yak amukay. Anya pa itisan mo nga mau? Amo kami nain. Agyaman na Kwarog Disturbo kay ti panangan. Ay, pasensya ka latan Sana balay, tamok taon inton maminsan. Maray, sakman pa'y ti unaaw. Ay na, aguray ka dita, Mare. Nagaduti ag gatang. Una umutin at senyor. Ay na. Senyor tayo aman. Mabiit lang, Mare. Aguray ka kadibiit dita. Maksating dyan lutlutwag.
Mapana man laang kini Maribanang. Nay, Marituyan, apay? Maray, ipabasak man kan ka daytoy naawat ko amin sahe. Ah, adda man ang naawat mo amin sahe. Agsasaruno nga raw. Ado ti ka-textmate mo Basa man nga raw no anya ti ibagbaga dagita at textmate ko. Win day talagayam. Awanan, addan pangisukatakin ni Batong ka. Ay, apo. Maray, saan ka pa lang agkatawa? Taapay ngay Maray, anyang itinabasap. Nagatidugmat dagito'y naawat mo amin sahe. Kahit saan mo ang mabasa gaputa atid daw. Ay, masadutak pa hikit di amang basa. Na una yun. Ingka man ipabasa ka ni Marikwanang, tanagagat nga agbasa day jay. Ay, kagap-gapok nga ro di Tersina na. Nagado tilaklakwan na. Agsilpo-silpon kantumat nga men. Di mo matgayam ammo nga aramatan. Nagsubli ka mo't Marituyang. Ipabasak man daytoy naawat ko ang mensahe dito'y cellphone ko, Maray. Kunak man no impabasam ka ni Maribanang. Masadot ka no mga agbasa tanagatid daw. Di kanto mga min makaururay. Alaba sa marudang. Kunana dito. Ilocano, tadyak maawatan no English ti in-text dagiti ka-text ko. Anya, hay, anya akatix mo asasawam. Ah, Kano ag singsinger iti utang mo dagitawi. anya! Agasam nga dagitan 5 anagutangam. Agbayad ka kanaon tani Judith Maun. Ay saus, diala ko man nagsilsil po ni Tibaraw. Nalakada malagayam amatuntaw. Na, Ay anyang iti isungbat ko di Tamaray. Awan pa'y mo't pagbayad ko. Sino man nga tanti, aglalaban ako na niyangkal ka. Siyak manan timbaw na nga aganawa. Kwarog! Mabitlag! Mapanak aganawa iti aglalaban. Ay, agure Suruan na man pa dito cellphone ka. Tano aguni mo itin ka, agtigir-gir, mate. Disturbo ka talaga. Mapanak nga rot aganawa. Ay, mabitlag. Mita, kwarog. Ay, disturbo ka talaga. Kitam, kwarog. Naguni man dahin. Agtigir-gir, bay. Hinataramida nga, kwarog. Isuro na ko na. Pumtak sa amit tinday to'y kwarog. Kundi silpon ka, ngam di mo matamo nga usarain. Di ta ka man langan. Agdardarasak, inak aganawa iti aglalaban. Ay, kwarog, mabitlag Isuro nakpay dito yung cellphone ko. Kwarog! Ay, nanatoyang kanta tabadong. Saan kayo nga bin nga agpabaro iti cellphone no di yumatammo nga aramatan? Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anay ko, anay. Ay, pare. Anay, Ito na sakay. Tisikit ka. Nagsakit. Gay, kapailampay timag na. Diyak sa mayo na tisikit ko. Ay. Tulungan ka na amag na, pare. Ito, makaawid ka. Sa payada yun di balay. Nagasidag di talangan na Tulungan na karo pare. Ay, katuwa na. Nasilbing agkumpari tangay. No, saan ka tulungan? Sige, magnakan. Anay manin. Kapay, adamanan na sakitan. Titumang ko manin.
Ay, unay kan paray. Nasakit sa amin na nasusumag. Na, Nay, inya nga dyan paray. dahito samot sikot ko tinagrito kon pare. Damag man lang paray. Kabaulampay ka dito agbalin na kapitan. Agyamanakan ka, pari Badong. Taintulod mo dito balay ni Inteng. Ay, awan na nyaman na maray. Ay, ado nga mi nanti marikarik na na kahit. Uwin nga raw. Ay, medyo agkabaw paikit din. Ay, Wen, pare. Adon, ti maliplipatan na. sa nabalya mari no saan pa'y mo't atulay. Pasaray pigsa ak ti agsao. Ta medyo saan mo tin makangag jamay sa alapayag na. Ay, narigat at talagang ti lumakay. Sa pa'y kapitan. Nangag mo dya imbagak, Inteng. Ada ya? Saan kanun nga agron-ronda dakwarog? Apay ngay? Agiinom da kanulatan itirabi eh. Ay, madi Ay, agung itakaw. Ay talaga amade. Apay, tikunam. Kabuteng da ka. Uray agungat ka. Isaan da kon akabuteng? Ay, nasaysaya at sano ag-retire kan kas kapitan. Panawanan tapno ipasublat mo ti panangida ulo dito barangay tayo. Day tagarot ti pampanunutak. Inton sumarunong nga eleksyon, bay amon ani kumparim abadong ti agnayangay. Wensa? Tanay, lakay kan. Saan mon akabaulan nga idauluan to'y barangay tayo? Arakman, kagawad. Aginom kayo manan. Una, amin kami atanaw, aginom kami. Anya laang ti ibaga ni kapitan. Ay agung manan. Uray pa agungay, saan ko akabutang? Saan yaw nakabutang ni kapitan? Kit magkabawin da siya lakay. Saan matunay Ay, permiti kabawnan. Nakita to ba kibinan ni tatabadong iti na minsan? Anya? Isuanas kan nga agritahirin ni Uncle Kao. Kapitan, rogyan tayo ka din ti agsisyon. Anyat ko na kagawad. Damdamagag, narugyan tayo ti agsisyon. Sesyon. Ada aya? Kawan, aldaw ti sisyon tayo ita. Ay, medyo ipigpig sa tagsaw, tadyak unay mga kagawad. Konak, agsisyon tayo! Ay, apay, bukawan nak. Saan ka abugbukawan, kapitan? Ay, kagawad ka lang, bukawan nak din, kat kapitanak. Ay, awan ti papananday ti asaritan, no kasta ka lang, kapitan. Ah. Mala, panawan ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Apay maray, pudno di madamdamag ko at tulangan ni kapitan. Ay, wan maray, talaga atulangan. Siyak mismo ti makapanaknak iti dayta. Kuna ni badong kaw, anasakit sa kanu amin asikat kan tumengnan. Kuna nga ron ni Kuarog, anasaysayaan no agritay laangan. Ay kat ipasublat nan at ipanangidaulo na iti barangay tayo no kasta. Nasaysaya at pa'y Ay, dahito yun ti panawon anabayag ngayon ni badong kaw. Isaw ti sumaruno a kapitan. Kapitan Badong! Badong, dahito yun ti gundaway ngayon uray mo. Ti panagbalin mo a kapitan. Kituwain, kunaking kakay. Dimtangan ti panawang kaw. So katamon ni kapitan, sigurado asikan ti mga ba. Isumay, apay kumasa na siya ngay. Napigsa, naturay, kang runana, natarakay kan malalakay. O anya, rugyan kan nga awagan iti Kapitan Badong. Ay aguray ka pa'y mo ta. Saan pa'y mo na nabutusan? Kagtap no mairwam mo Ay una niya. Si kanto mo iti awagan da iti Kapitana Tuya. Maday, saan napintas adeng ganday ta Kapitana Tuyang ngayawag da kanya? Anya nga tika mo nga iyawag da king ka. Ti kayat ko ngayawag da kanya kat ma'am, wano madam. Anya nga iti may mayat, Badong. Ay talagang agraramang ka mo
Saan mo abagay ang maawagan iti ma'am wenno madam? Binagayan na ya. Iso abadong, agpraktis kan kas kapitan. Ay, masapol pa yung agpractice aya. Ay katwan na. Ado tirong nga praktisam. Ala, rugya mo. Sige, aginom tayo. Aywan! Nangag yun ni Chip. Agiinom tayo nga now. Aywan mo ta. Angam, Chip. Amang ano, ungtan na tayo ni Kapitan. Saan kayo ngagdanag? Siyak ti makamaw. Isukit di ati ungtak. Aya. Nagturad ka talaga, Chip. Ungtan na ka nun ni Kapitan. Ay, naturad na talaga ni Chip Kuarog. Isardang yaw, taginaw. Chip, nitata ba dong? Ayaban nyo man kita eh. Umay na tayo danggayan nga ginaw. Oh my God, tata ba daw? Tagsat tayo. Isardang yaw kunak taginaw. Ay, nga, tinumpahan naman ng tilamisaan. Ha? Abay ngayon tinumbamot ng tilamisana pag ininuman may tata ba daw? Buso, nakamamak ni tata ba daw? Agdi din nanukan tayo no isaw. Ay, ito ba na tayo? Ay, abay ngayon tata ba daw? Abay akaritan na kami iti dinanugan. Ah! Oops! Ay, dumano ka talaga ni tata ba daw? Ay, Siyak ti sumaruno a kapitan. Naskan lang a siyak ti surutin yaw. Nukunak nga isardang yaw taginaw. Isardang yaw, wide! sikan ti pagreklamo kagawad ko anang. Tamo ka sa anak amangag ni Uncle Kao. Aywan, nagrigat ka sarsarita ni Kapitan. Anya jay ko nam nga inaramid kan ka ni Kabadong. Agiinom kami. Kalat nga imasidag. Intudo-tudo na kami. Sana kinugtaran ti lamisahan may. Sana imbaga nga isardang miti aginaw. Ay nakaungat siguro. Tadis-disturbo niyaw. Kalpasan na kinugtaran na ti lamisahan. Dinanog nakmatang. Ay sos, madiday ta nga inaramid na. Ay nasken ang makadanon daytoy ken ni Kapitan. Ay, adon ti mapaspasamak asaan anasaya at dito'y barangay tayo, inteng. Ewan nga raw. Ang ibataman dahi ta, igam mo abalunod dito isang wanak. Na, ay ibatam- saan? Apay ko mga ibabak. Na, Kat no makitkitam dito'y balunot ko, kat makangag kamagayam. ha! Una niya. Sa anak gayam atulang. Ti ko na, masadot ka lang nga agdengag. Ala, padasam ti tumakdar. Apay mat. Padasam, awanan ti adupay asaludson. Ay, una yun. Tila ipaparamid mo. Timakdir ako. Oh, ada nasakit? Ay, awan. Nasakit day tatumag mo? Saan? Kukta-kuktar ko pa. Nasakit day tasikat mo? Anyakit din. Kwa, ibataman dahi ta balunit. Song batam ti saludsod ko. Sikit. Oh, awan ti sakit ti sikit ko. No kasta, kabaelampay nga rod ti mangidaulo dito'y barangay. Iso, nga urnusam dagiti problema iti daytoy a barangay. Nakapraktis akong tuyang. Mabalin ako nga agbalin na kapitan. Nagpraktis kan? Isubit ti ko nam. Kasano ka nagpraktis? Nakitak na kwarog nga giinom. Binugkawak ida. Anya? Kinugtarak niya lamisahan da. Kalpasan na, dinanog ko ni kwarog. Ay sus, apay ngay naramid mo ngay dayta. Kit agpraktisan nga rod. Ay sus ba daw? Gapoy ti dayta ngay naramid mo. Saan kan amangaba? Mare, kunak man no nasakit ito mangkansikat ni Kapitan, kansaanan ang makapagna. Ay, idi dayta Ay, no kasta, magmagnan. Awan pa'y sarukod nan Limpyo mat nga tanti pan nagnana ita, Maray. Ay, awan sakit na, mare. Kabailan na pa'y ti mangidaulo dito'y barangay. Ay, makangag ka di pa'y laang, Maray. Tulang ngamin kat, itinao di apa nagsarita may. Uray yara sa haas mo, mangeg na, mare. Aya, kat, napananangay. Ay, ije barangay hula. Urnusen na kano, dayto'y barangay tayo.
Un ata agin lalaing matan ni kabadong. Agasam ta dinanog na ni Kwarog. Day tangarod ti kunakan ko na. Damagak man maray. No kasanom a pinaglimpyo ni Kapitan iti pannagnana. Ay, kat. Amumlatan marikuanang. Jakam mo maray, ibagam matan Gapo, iti balunat ko. Kastagayam. Kabutang talaga ni Kapitan ti balunot mau. Idi pa'y laang. Ay, wun maray. Iso nga ron nga adalat ta itilaka saan nakadulin jay balunat ko. Nay, saan mo apukpukawan, maray? Narigatan no awan kabutang ni Kapitan. Wun, maray. Dinanok na ni tata ba daw ngantay? Ay, unay daytan. Ayan niyang kail, tayo pulong ka. Apay nga men, asaan kayon nagrunrunda. Kat agiinumlatan ti aramiden nyo. Kuha nga main. Gapo, taimpagarupyong agretiren ni uncle mo. Saan ka di pa yan, tay? Ay, saan pay? Kabaulan na pay laeng. Ha? Ay, isong aramiden nyo ti trabaho yo. Awan ti agiinom. Surutin nyo, dagiti ibagan ni uncle mo kada kayaw. Kapitan, dagiti barong nga ordinansa tayo dito'y barangay. Ay, mabit lang kagawad. Apay, Kapitan? Adamang mangig ko nga agar arasas kahit. Agar arashas. Awan mo't mangag ko. Adala dito'y asidig ko. Awan, Kapitan. Si kakit dimot. Dudwa talaang mo't dito'y opisina mo. Makitam da kita magmagna ako ton. Ay, awan, Kapitan. Apay dagita aya. Agin inarasas ta. Ha? Mangag mo, Kapitan? No kasta, pudno dya imbaga ni Maribanang, anapigsapay laang atalaga ti panagdengag mo. Shh! Adda pa'y mangmangag ka. Anya maninday ta? Diya alutiit. Aday bagbagana. Ay sus, napigsagayam atalaga ti panagdengag mo, Kapitan. Iso asaan na kapay amabalin asukatan ni Kabadaw. Tulungan ka na magnaparay. Pa'y tulungan na. Magmagna kakikitam. Kaya tangay tumang mo ang nasakit. Saan na nasakit? Uray ti sikat ko kung saan na nasakit. Di ka man paray. Na, No imbaga mi di ang nasakit. Kunampay nga gritiro kan kas kapitan. Sugayam ti nagpraktisam. Ay kitwin mo ta paray. Nga uray mula dinanog ni Kwaraw. Kit kasi mo nga minti kapitan. Sana ya. Ay. Naungay. Malalakay. Kan natural. Binagaam ko malaang ida. Dinisiplina am ida. Saan adumanog? Di mo ko madinanog. Di nasaya atla a disiplina. Ay kas di gayam paray. Awan. Saan ka pa'y ngagbalin nga kapitan no kasta? Adu pa'y ti sursurwam. Marami ka pang bigas na kakainin. Tabadong adupay tinasken asurwam sakbay ngagbalin ka a kapitan. Ket si kamet kapitan nasken nga aggaget ka para iti barangay mo. Tapno saan na ka abalunutan ni Nanabana. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. What I really love about this episode is that it understands something many big love stories forget. In real life, affection does not always arrive looking sweet, poetic, or dramatic. Sometimes love sounds like complaining in the kitchen. Sometimes it sounds like someone getting irritated because the food is ruined, because the chicken is missing, because the whole day has turned upside down.
And somehow, in true Ilocano storytelling fashion, all of that noise becomes the heart of the episode. This is the kind of story that feels alive because it is small. It is not trying to impress us with grand speeches or impossible romance. It gives us a barangay problem, a missing chicken, a lot of suspicion, a lot of pride, and a lot of shouting. But underneath all that shouting, there is tenderness. Underneath the teasing, the blaming, and the arguments, there is a deep familiarity between these people. They know each other too well. They annoy each other too much. And that is exactly why it feels real. Stories have always had that strength. They can take something as ordinary as a chicken disappearing and turn it into a full emotional event. Not because the chicken itself is the point, but because of what it reveals. It reveals people's tempers. It reveals insecurity. It reveals who panics, who accuses, who gets embarrassed, who tries to laugh it off, and who still shows up when things get messy. And in stories like this, that is where the emotional value really lives. I also love how the domestic atmosphere is written here. From the very beginning, you can feel that this is not just a conflict about property. It is about daily life being interrupted. It is about people who are already tired, already hungry, already stressed, and then one more thing goes wrong. That is such a simple but powerful setup, because in many homes, romance is not tested during beautiful moments. It is tested during inconvenient ones, when something goes missing. When food gets delayed, when somebody makes a careless decision, when pride enters the room before patience does. And that is why I would still call this emotional, even if it is not romance in the usual cinematic sense. This is love in survival mode. Love in routine, love in irritation, love in the way people remain connected even while arguing. In fact, some of the strongest affection in stories like this is hidden inside the freedom to be annoyed with each other. You do not raise your voice like that with strangers. You do not get that invested if you do not care. The emotion is messy because the relationship is lived in. Another thing I enjoyed is how the barangay itself becomes part of the emotional landscape. In many Western stories, romance is private, almost sealed off from the community. But in this kind of Ilocano storytelling, the whole neighborhood becomes part of the emotional pressure. Once suspicion starts, everybody hears about it. Everybody has an opinion. Everybody becomes a witness, a commentator, or a silent judge. That makes the situation funnier, yes, but it also makes it more human. Because when love and conflict happen in a close-knit place, you do not suffer alone. You get embarrassed publicly. You defend yourself publicly. You reconcile publicly. That gives a very special tone. He is not just a funny figure. He becomes a symbol of order inside emotional disorder. When people are already carried away by temper and assumptions, he steps in and reminds everyone that community still matters. The resolution in the file is actually one of my favorite parts for that reason. The issue does not end in pure revenge. It ends in accountability. There is apology. There is compensation. There is punishment, but it is still tied to restoring balance rather than destroying someone. Honestly, that says a lot about the emotional values of the story. It is not interested in making people look glamorous. It is interested in making them look correctable. Flawed, loud, petty sometimes, but still capable of being set right. That matter. Because in a lot of love stories today, conflict is treated like the end. One mistake and everything becomes unforgivable. But here, conflict is part of living together. People make assumptions. People get defensive. People say too much. And yet life continues. They still have to eat. They still have to face each other. They still have to belong to the same place. That is why I think this episode works as a tender story even inside all the comedy. It understands that affection is not always soft. Sometimes affection is practical. It is making sure things are settled. It is restoring peace before sunset. It is refusing to let one incident poison the whole barangay forever. That is a beautiful kind of love, honestly, not flashy love, responsible love. I also want to talk about the humor, because the humor here is not random. It grows out of character. The comedy is funny because the people are believable. The lines feel like they belong to people who have argued before, laughed before, misunderstood each other before. There is rhythm in the way the accusations bounce around. There is charm in the way everybody gets emotionally carried away over something that, from the outside, sounds simple. But in the world of the story, it is not simple at all. It is dignity, it is food, it is reputation, it is the small economy of daily life. And maybe that is why this episode feels so culturally rich. It respects the emotional weight of ordinary things. A missing chicken is not just a missing chicken in a rural or barangay-centered setting. It can mean effort, money, dinner, routine, and pride. So when the characters react strongly, the story is not exaggerating for nothing. It is dramatizing the real importance of small losses in everyday life. What I especially appreciate is that nobody here feels like a polished romantic hero. That is exactly why the emotional texture works. These are not people trying to impress each other. These are people trying to get through the day, and yet in that struggle you see attachment.
You see concern, you see how relationships survive not because everything is sweet, but because people keep returning to each other after irritation. That is what gives this episode its charm. It is funny, yes, it is chaotic, yes, but at its core it is deeply affectionate toward ordinary people. It does not mock them from a distance, it laughs with them, it shows their stubbornness, but it also shows their humanity. Even when someone is wrong, the story still leaves room for correction and reintegration. That is such an important emotional note. If I were reacting to this as a viewer, I would say this episode reminds me that love in Ilocano storytelling is often hidden inside responsibility, familiarity, and community repair. Not every love story needs candlelight and confession. Some love stories are built from shared meals, shared problems, neighborhood gossip, and the decision to fix what was damaged before the day is over. That is exactly the feeling I get here. So for me, this episode is charming because it turns a noisy barangay misunderstanding into something emotionally recognizable. It shows how quickly people can jump to conclusions, how pride can make things worse, and how important it is to have someone like bring everyone back to reason. And beyond the laughter, it quietly reminds us that caring for one another is not always elegant. Sometimes it is loud. Sometimes it is embarrassing. Sometimes it comes after an argument. But it is still love. And that is why this kind of story lasts, because it does not try to be perfect. It tries to be true to the rhythm of the barangay, true to the way families talk, true to the way neighbors fight and then still remain neighbors, true to the way affection can survive irritation. In the end, what stays with me is not just the missing chicken or the funny exchanges. It is the warmth of a world where even conflict still happens inside connection. That to me is the quiet beauty of it finds emotion in ordinary life, it finds romance in familiarity, and it finds heart in the middle of noise.